Дагы бир жолу ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар, урматтуу мекендештер. Эфирде кайрадан биз Бишкек кабар. Бүгүн 2019-жылдын 21 декабры, авторлук Бишкек. Кайрадан эле мына ушул немец унааларды көрсөтүү менен атабыз. Азыркы учурда ушул тапта өтө кар жаап жаткан учуру биз адаттагыдай мындай зонтикти басып алып, зонтик менен көрсөтүп жүрөбүз. Жашыл түстө 124 Ешка. Жылы 95 22 коробка механика 5 штука. Расход 10-12 деп жазыптыр. Реальный расход басы $5300, номери 0702 13 97 74. Volkswagen Passat B4, жылы 94, объем 1.8, механика 215 000 сом, 0709 25 55 23. Кара түстө Opel Zafira, жылы 2002, 2 объем автомат. Расход GT10 net, басы $3800, GT урунду минивен 0768 72 82. Audi 100 Quattro'nu көрсөтөбүз. 4 жылы 90, объем 2.3, 390 000 км жүрүптүр. Басы 210 000 сом нет, долларга эсептегенде $3000, номери 0552 10 31 52. 10 31 57 экен. Акыркы номери 57. Volkswagen Golf 3, жылы 92, объем 1.8, 220 000 км жүрүптүр. Коробка механика 5 штука, 180 000 сом, 0755 88 09 40. Достор, Volkswagen Bora өтө жасалганы. Жылы 2002, 2 объем автомат. Басы негизги басы 3300 дейт, бирок окончательно 3 берем дейт. 557 84 43 33. Учурда мына дөңгөлөктөр дагы кышкы. Кызыл түстө Volkswagen Vento, жылы 92, объем 1.8, моно, коробка механика 200 000 сом нет. Бирок басы дагы өзүнө татыктуу болуш керек. Сыртынан караганда жакшы, бирок азыр кар жаап жаткандыгына байланыштуу жакшы көрүнбөйт. Номери 552 18 28 52, 200 000 сом. Достор, дагы бир Golf 3, жылы 93, объем 1.6 механика, родной краска дейт. 160 000 сом, 0703 40 50 10.
Mercedes 124 жылы 95 22 mexanika. $3500, 555 25 33 54. Дагы бир жакшы жасалган Golf 3 базарга чыгып тур. Ошол дагы тартып коюңузчу деп суранып калды. Жылы 93 экен. Объем 1.8, пробег 99 000 км жүрүп тур. Караңыздар, болгону 99 000. Гаражда сакталды дейби же өзгөртүп койгонбу? Балким мээсинен толук түрдө сүйлөшүп көрүш керек. Негизги баасы 185 000 сом. 0708 22 29 90. Honda Accord Levi рулду көрсөтөбүз. Жылы 99, 2 объем автомат. 230 000 сом. 508 27 08 64. Audi A6 жылы 2000, объем 2.4 механика. $3900, 554 18 21 86. Mercedes 210 Avantgarde жылы 96, объем 2.3 механика. $3500, 0749 99 94. Volkswagen Vento жылы 98, коробка автомат, объем 2 инжектор. Ездила девушка дейт. Шаар ичинде айдалган машина кыз айдап жүргөн дейт. Болгондо дагы абалы жакшы дейт. $2900 сурап жатыр. Баасы номери 0707 58 07 07. Дагы бир жолу кайталайбыз. 0707 58 07 07. Audi A6 жылы 2002, объем 2.4 автомат, срочный дейт. $3500, 0707 50 20 22. BMW 325 өтө жакшы абалда базарга чыгып тур. Жылы 98, объем 2.5 $3500 дейт. Баасы 0580 07 11. 238 000 км жүрүп тур. Пробег. Mercedes Seshka 280 жылы 2006, объем 2.5 автомат, $6900, 773 29 12 87. Üstünde люк бар. Продаю или меняю на автомашину подземное хозяйство в селе Крупское Московского района, участок 40 соток, и жилое помещение и сарай Тестафар, цена $45 000. Уважаемые абоненты... BMW 39 кузов, жылы 2001, объем 2.5 механика, срочный $3600. Қараңыздар, 2001 2.5 басы $3600, өте срочный. 550 07 53 55. Базарды байкап атсаңыздар керек. Негизги мындай унаалар $5500 турат.
коробкасы механика, BMW, $3600. В радиоузле вы можете приобрести автомобильную газету «Автогид» по 30 сомов. Обращайтесь в радио. Цена $35 000. Достар, дағы бір базардағы кабанды көрсетеміз. Серебристый түсте тұрады, жылы 98, объем 5. Қара түсте кожаный салон, отырыштары қара түсте. Үстінде люк бар. Басы $9000, 0510 05 21. Срок выполнения химчистки от 24 часов до 48 часов. Сушим на 100%. Кабандың өте тазасыны, жақшысын іздегендер болса көріңіздер. Басы дағы өзіне жараша $9000 деп қойып тұр. Наш адрес улица Льва Толстого. Қызыл түсті BMW 34 кузов, 525, жылы 93, объем 2.5, механика, срочно дейді. Басын қараңыздар, $2700 дейді. 0773 67 21 16, 0704 02 31 63. Объем 2.5, дөңгелектері азырқы учурда летний екен. BMW X5, жылы 2000, объем 3, бензин, коробка автомат, кожаный салон екен. Отырыштары қара түсті. 5 вложение деді, басы $6800, 0706 14 08 87. Қызыл түсі Audi A4, жылы 99, объем 2.4 механика, $3500, 0735 01 47. $124 Mercedes Ешка, жылы 94, 3.2 автомат, $3250, 554 77 73 53. Коробка автомат, абала жақсы екен. Болғаны алдыңғы бамперді, ошондой эле артқы мына жерде бамперді біраз қаратыш керек екен. Toyota Camry Россияның учетында, номері Россияның екен. Пробег 250 000 км жүріп тұр, жылы 97, объем 2.2 механика. Еске алып қойыңыздар, коробкасы механика, леви рул, басы $3000, 0773 18 41 23. Mitsubishi Space Star 248 000 км жүріп тұр, жылы 2000, объем 1.8 автомат. Отличное состояние. $3800, 0554 05 55 58. Достар, біздің бұл чаршыбыз дағы аяғына шықты. Видеолар жаққан болса, сөзсіз түрде лайк баспаңыздар. Комментарийға сұраулар болса қалдырыңыздар. Ертеңки базарды күтіп тұрыңыздар. Бұйырса, ертең дағы көрсетіп ұлантамыз. Көрішкенше.